जोजलपा जी दीपक तुलाधर मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कूल या डाइरेक्टर थाउ जे बाजा अजी हाना जाजो या टेनौजुला तो जे छे मस्तेसा बाजा अजी पिंड गुक्ता हाना बना तेचुनमा बाजा अजी पिसा छे पिंड यक्वे मटिना यान्चोंदे बाजा अजी पिसा यक्वे सोइचोंदे मस्तेटा मिटकिउ मस्तेटा बिचाया अय फुकन्डो अले अय कठा अले छे पिसा न बाजा अजी पिंड मटिना यान्चोंदे तर वेट चाहिँ छ औपचारिक रूपमा हनिमा छ सम्मान यामा रेउपटी छि ठो ज्याजल मा बाउ पनि पेरेन्ट्स देला एक कोठा छ यही एक कोइले यही हरेक टाइममा यही तर अक्सर याना बाजाज पनि लागि से अंग्रेजी भाषा ग्रान्ड पेरेन्ट्स दे बेगा चाहिँ उली खास जुठे मच मे पनि स्कुल बारेला मसला छिसा चाहिँ ठो नर्सरी क्लास विशेषण अझ अझै बाजा बजे पिन्ट चाहिँ सम्मान याको लागि चाहिँ छौ चिच्चरौ बजरौ ठो स्कुलिया दुनिया इन्टरनल चिच्चरौको छौ ज्याजो टैख तर ज्याजो चिरसा ठुक्यो महत्व अथवा ठुक्यो गुण चाहिँ तरौ जिरहेको चाहिँ जिता पाल सक्दो छिन्सेसा वपिन मङ्सिर 29 गते आइतबार मोडर्न नेवा इंग्लिश स्कुल जुया चोंगु बाजे बजे हना ज्याजोले छाए दि पि सकल अजाजे पिन्त जि ज्याजो न्याकामे यसदा पाण्डेया जोजुलपा प्रिन्सिपल म्याममा लाजरजु अलखला जाइति सकल आज आज पिन्त जी लस्ता संस्थान जोजुलपा ठो स्कुल स्थापना जोगो चिनेर दिरुला दादा मदारा थौ चिनेर थिनेर पुजु ठो स्कुल मुख्य आजु धैगु जी हाउगो भाषा मातृभाषामा के हो जिसा खनावे चलो नख चख अले मस्ते त संस्कार सिनेगु अले ओर्ना पनि जिसा नापा नाम बिठावे चलो जियो लोक भाषा अथवा मचा भाषा न थलन याते गु यान्छ वहे नापना पनि जिसा मस्ते उत आते जिसा छौ छु लोगु जिसा त सोंगु सकगु ख एसा कविता जिसा थ अजा अजिपित चाहिँ भनेको यो पेपर सुगार गर्न सक्नुहुन्छ